Amakuru tuyakomereze mu makuru ari kuvugwa mu buzima abantu banini bamaze kugaragarwaho na virusi y'ubushita bw'inkende mu Rwanda. Iki kibazo giteye gitereka tunyarukire muri Minisiteri y'Ubuzima turi kumwe n'umuvugizi wa Minisante Julien Mahoro Ningabira. Tuguhaye ikaze, uratwumva neza? Ndabumva Gloria, murakoze. Yego, twari turi bikomojeho abantu banini bamaze kugaragarwaho iyi virusi y'ubushita bw'inkende mu Rwanda. Icyambere umuntu yakwibaza ngo bamerewe bate kugeza kuri ubu ngubu? Murakoze, nk'uko twabitangaje bane nibyo koko ni bamaze kugaragarwaho n'iyi virusi mu bipimo byafashwe mu minsi yashize, kuko twatangiye gufata ibipimo na mbere y'uko abangaba bagaragara nyine birumvikana. Uko bameze rero ni uko babiri muri bo bakize, baravuwe, bahabwa ubuvuzi, barakira, barasezererwa no mu mavuriro aho bari barwariye. Abandi babiri nabo baracyafite virusi, baracyagaragaza ko bafite virusi, ariko ntabwo barembye. Hari icyizere cy'uko nabo mu minsi mikeya bazasezererwa mu mavuriro bakajya gukomeza ubuzima busanzwe. Yego, Julien, ukiri aho ngaho nyuma yo kumenya uko ubuzima bwabo bo buhagaze, ariko kandi ibyo ari byo byose aho bari ese ntabo baba barahuye bakaba babanduza iyi virusi? Ariko nanone icyo umuntu yakwibaza, mu gihe umuntu ayanduye ibimenyetso bigaragara mu gihe kingana gute? Yego, reka mpere kuri icyo cya nyuma warumbajije. Ibimenyetso bya mpox ubundi bigaragara hagati y'iminsi 2 na 19 nyuma y'uko umuntu ayanduye. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe bashobora kubigaragaza vuba ku munsi wa 2, wa 3, wa 4, ariko hari n'abashobora gutindana virusi, gutindana ibimenyetso bigaragaze bikagaragara no ku munsi wa 19 nk'uko nari mbikubwiye. Nyuma kuri abo ngabo bane narumbajije rero, ngiye ku kibazo cyawe cya mbere, nuko nibyo koko hari abo bagiye babonana, hari abo bagiye bahura, abo mu miryango yabo, abo bagiye bahura. Mu by'ukuri bose twarabapimye. Uyu munsi igishimishije ni uko nta n'umwe wigeze agaragaza virusi mu bantu bagera kuri 24, 25 twabashije gukorera contact tracing. Ni ukuvuga ngo abo twabashije gukurikirana bahuye n'abo ngabo bagize virusi. Hanyuma kandi nanone nakomereza wenda nkubwira yuko ibikorwa by'ubugenzuzi cyangwa se surveillance bikomeje, kugira ngo n'undi wese wagaragaza ikimenyetso, n'undi wese wagaragarwaho na kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ashobora gupimwa, ndetse byagaragara ko arwaye agahabwa ubuvuzi agakira. Uyu munsi ubwo tuvugana tumaze gukora ibipimo bya laboratoire birenga 560. Ni ukuvuga ngo ni abandi bantu tuba tugenda dupima binyuze muri iryo genzura ribera hirya no hino, bitabaye gusa ko dupima abahuye n'abangaba bamaze kugaragaza virusi. Julien, nanone abanyarwanda bashobora kwibaza batese kwihuta kwandura kw'iki cyorezo biri ku kigero kingana gute? Ariko nanone ni iki musaba abanyarwanda nka Minisiteri y'Ubuzima, cyane cyane ko bakomeje kuba batari ku indwara, bimeze bite? Yaba iri kwihuta bingana iki? Dukora iki? Niki mubasaba? Murakoze, ni ikibazo cy'ingenzi gikubiyemo ubutumwa twifuza gutanga nka Minisiteri y'Ubuzima. Icya mbere ni uburyo iyi ndwara yanduramo. Iyi ndwara yandura mbere na mbere binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye. Ni ukuvuga ngo kumukoraho, muhobera, kumukoraho, musuhuza, hari byinshi bituma abantu bakoranaho. Iyo rero harimo umwe ufite virusi muri abo bakoranyeho, abashobora kwanduza utayifite. Ikindi cya kabiri ni uko ari indwara yandurira no mu mibonano mpuzabitsina. Ndagira ngo tuze kuhitsa gatoya, kubera yuko hari abantu bari bamenyereye yuko kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hagomba gukoreshwa agakingirizo, ariko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina mwagiye mubibona mu butumwa twagiye dutanga bwo gukora ubukangurambaga. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina abantu bashobora gukoranaho n'ahandi ku mubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yirinze agakoresha agakingirizo, ariko nyamara ugasanga n'ubundi wa wundi urwaye yanduje utarwaye. Ni ngombwa rero ko dusa n'abitsa aha hantu
tukabwira ko imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye yaba idakingiye hagati y'umuntu muzima n'umuntu urwaye harimo ibyago byinshi byo kwanduzanya. Hanyuma rero wari ugize uti icyo dusaba abanyarwanda ni iki? Ni uko bakurikiza ingamba ziriho zo kwirinda. Ni ukuvuga ngo kwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya mpox. Ibimenyetso ni ibihe? Ni ibimenyetso byo kuzana uruheri, gusesa uruheri ku mubiri, ibiheri bimeze nk'iby'ubushye bishobora kugaragara cyane cyane mu maso, ku mugongo, mu myanya ndangagitsina, ku biganza no ku birenge. Hanyuma hakabaho kugira umuriro mwinshi urenze dogere 38.5. Hakabaho kandi no kuzana amasazi no kubyimba mu nsina z'amatwi. Ibyo ni ibimenyetso by'ingenzi umuntu akwiriye kumenya, hanyuma uwo bigaragayeho akihutira kujya kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi. Ngira ngo wenda hari ikindi mwashaka kongeraho tugana ku musozo, Julien? Yego, ikindi dusaba abaturage cyane ni ukumenyesha inzego z'ubuzima mu gihe cyose hagaragaye ibyo bimenyetso kugira ngo ubuvuzi butangwe, kubera yuko iyi ndwara iyo igaragaye hakiri kare amavuriro yacu afite ubushobozi bwo kuvura umuntu agakira. Ikimenyimenyi ni uko muri aba 4 twatangaje 2 bamaze guhabwa ubwo buvuzi barakira basubira mu buzima busanzwe. Kubivuga hakiri kare rero no kubimenyesha inzego z'ubuzima bituma ubwo buvuzi butangwa kandi umuntu agakomeza ubuzima. Urakoze cyane Julien, ngira ngo inama Minisante cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima itanga abanyarwanda barazumva. Urakoze cyane.